Pozdrav snalce moje, dobrodošli u klip. Evo, nije nikakav Fortnite klip, nego malo neki educirani klip. Ovo radim za sve svoje kolege, youtubere i ostale i vas, da se ne ugurate u situaciju u kojem su se, nažalost, moje kolege Marko KC, Šime HD, Čofi, T-Nex, Aspec, Don Maci isto, po informacijama ufurali. Znači, molim vas da ovaj video pogledate od početka do kraja. Neće sad biti niš dugačko, ja se nadam da ga neću razdužiti u pola sata. Tako da možemo krenuti u video. Znači, radi se o prevari preko maila. Znači, za ponude dobite ponudu tipa promoviraš proizvod i dobiješ novce. E sad, fora u tome što vi promovirate proizvod koji zapravo ne postoji. To je zapravo taj virus koji krade šifre od svih mogućih Face, PayPal, Skrill, PaySafeCard, znači sve moguće što mogu dobaviti. Nažalost, to jesu Rusi, pošto sam saznao da su Rusi. U ovom klipu ću se ispričati ukratko kako sam saznao i sve, pošto ja želim da se o ovome priča, pošto mediji uopće ne pričaju o ovakvim stvarima, više pričaju o onim glupim emisijama nego o ovakvim stvarima, tako da nadam se da će vam se svidjeti ovaj klip i podržite ga lajkom. Bravo žice, Nizemex, alo. Evo, znači sandalice moje, ovo je mail koji je dobio moj kolega Markonix, i sami znate uz kod Markonix u item shopu, advertising, i dobio je, naravno tu sam stavio da se ne vidi Gmail i sve. Prvo što je sumnjivo oko ovakvog maila, dobili ste mail, znači na svoj Gmail ili šta već koriste, Hotmail, dobili ste od osobe koja koristi Gmail. Automatski je tu već sumnjiva stvar, jer ko ona koristi Gmail od poslovnih partnera. Ako ne znam, imam stranicu galasandala.com, koristim galasandala.com i tako to ide. Tako da praktički ovo je čisti skem. E sada tu piše: hello, ja sam Mike iz Head od ovog i ovoga, želim kupiti reklame, bla bla bla, pre-roll, cijeli video ostalo za taj VPN servis i da će platiti 150 do 400 dolara po videu. To je ono cijena za koju dosta youtubera zagrize, manjih, većih isto, ono, lagani novci, ali ništa u životu nije lagano, logično. A da li ste zainteresirani u ovo, čekat ću za vaš reply. E sada ću vam pokazati kako liče te scam stranice, znači i zašto scam. Evo, ja sad ušao u tu stranicu koju vi dobijete, znači da promovirate, i prvo što vidite na stranici, ono, super, znači dizajn je bolestan, ima čak i Trust Pilot, sve je to super. E, a sad tu postoji jedan plot twist. Ovo je za taj VPN navodni, neću naravno reći o kome se radi da ne bi bilo kao problema i da zaštitim vas, jer ko zna danas sutra možda neki klinac nakon videa kuca tu stranicu, instalira program i zezne si sve, znači ono full max. Sad ću pokazati zašto je ovo scam. Zato uvijek dok tako dobijete stranicu, najbitnije je prvo copy-pastati sve što imate na stranici. Znači, ili desni klik i view page source, inspect, i copy-pastati u Google da nađete srodnu stranicu ako postoji, znači ako je fake. A pošto ja vidim da je sve očito fake, jer ono, lagana lova nije nikad lagana, pogotovo za gmail.com, bože sačuvaj. Ja sam naišao na pravu stranicu koja izgleda ovako, bum. Evo ga, jel vidite vi razliku? Ovo su dvije različite stranice. Naravno ima razlike. Prva u logu, ovdje je B, ovdje je S. Razumijete? To je jedna od razlika. E sada, druga razlika je, tu samo imate na fake stranici Get Started koja vas vodi do download linka, a ovdje dok stisnete Get Started, vodi vas na šta? Vodi vas da morate platiti da biste koristili tu uslugu. Logično, stranice koje žele da plate da koriste uslugu neće tražiti tu neke gaming youtubere, jer svi mogu kucati VPN free i skinuti, ne znam, ili Nord ili Tunnel Bear, a ne ove kužite random. Mada i ovo je isto fora, sam baš gledao, ima super recenzije. E sada, šta se radi u slučaju da, ne znam, youtuber je skinuo i instalirao, šta se radi onda? Vi dobijete taj exe file, to je executable file, to bi trebali znati, mislim ono, ko ne zna, objasnit ću. Znači, stisnete taj file, otvorite ga. Šta se u tom trenutku dešava? Vi ste aktivirali virus u svom kompu. E sada, to nije običan keylogger, kako su svi rekli, nego je to RAT, Remote Administration Tool ili Trojan. Šta se može raditi s tim? Znači, haker koji je za kompom napravio taj file i vi ste ga skinuli i otvorili, automatski ima sve vaše podatke, IP adresa, koji komp koristite, cijeli sustav, znači ramovi i ostalo,
te šta može raditi s tim, može sve raditi. Skinuti vam šifre, pogledati šta sve searchate, može vam skidati fajlove, uploadati svoje fajlove na vaše računalo, te ostale stvari. Što je izeznuta stvar? Znači praktički dali ste mu da sve koristi. Da biste spriječili to, ako ste žrtva, znači ako ste od youtubera koji upravo gledao ovaj video i napravili ste to, sve što trebate po moje odmah isključiti internet. Znači router i ugasiti internet. Naravno, ugasi se internet, on nema pristup vašem kompu, ranate antivirus da vam srča sve, znači najbolje AVG, Kaspersky i ima još Norton, isto antivirus super, on vam srča trojane i izbriše. E sada, ako niste sigurni, ali mislim antivirus sve miče, osim ako nije baš dobar red, ali sumnjam, ovo je toliko loše odrađeno od tih stranih hakera iz Rusije, znači da ono, to je smijanje, svaki antivirus je pronašao. Ja sam čak čuo od kolege jednog, mislim da mi je Čofi rekao da mu je poslao dok skine taj program da ugasi internet kao da antivirus ne može pronaći, što je meni znači presmiješno, znači zapravo ono, to je toliko smiješno. I onda se naravno zaštitite, izbrišete virus i niste u riziku. E sada što se desilo T-Nexu, znači kolegi i Aspektu. Ja mislim da oni nisu imali dva faktora autorizaciju, znači da ti dođe na mob kad ti neko se pokuša ulogirati u Google account, jer Google je spojen s YouTubeom, logično, to je sve od Googlea. I nažalost tu se desio problem da su izgubili kanal, znači preuzeto je vlasništvo, promijenjen je mail glavnog kanala ali naravno nije to sad gotovo, je se dižem ruke. Lijepo kontaktiraš support, ja sam taj ime i prezime, broj mobitela kad sam registrirao kanal, da li mi ga možete vratiti, desio se problem, naravno možemo i logično da se vrati na kraju dana, možda to traje mjesec dana procedura, ali se ipak vrati, znači nije sve izgubljeno. Sad ću vam još pokazati na kraju videa još jedan primjer, isto, znači iste ovakve stranice, ovo je samo jedna vrsta, znači prevare, a imate i drugu koja je pretežito ista. Evo, znači imam tu isto primjer dvije stranice, ova je stranica, možete po storijima znati, znači Marko KC i oni su rekli da je to Cloud G i ovi, naravno ja sam tu bluro, ali samo da vam pokažem primjer. Ovo su dvije stranice, evo možete tu vidjeti gore kako mičem ovu. Ja klikćem na te dvije stranice i šta primjećujete? Da se mijenja jedna stvar, a to je ime stranice same. Znači Rusi su toliko pametni da su zapravo iskopirali jednu stranicu, mogu vam pravu pokazati, da dobio sam odobrenje, samo da vidim. Znači prava stranica je rainway.com, ovo je prava stranica, znači doslovno prava, znači nije da je fake, nego ovo prava stranica, oni imaju taj program za cloud gaming i ostalo. Šta su Rusi napravili? Desni klik view page source, copy pastali i samo promijenili ime, i to je to i poslali youtuberima da promoviraju. Zapravo sve legit izgleda, ali dok vidite skinuti file, skinete virus. Zato bi ja molio sve vas koji se bave YouTubeom i ostalo, ako su dobili ovakve nekakve sumnjive ponude, prvo sve što treba copy-pastajte, ajmo reći ovo, možete bez imena stranice, copy-pastate, upišite ovako i naći ćete pravu stranicu, Rainway, znači pravu stranicu ćete naći. Rainway. I tako sam ja našao, tu sam također se joinao u njihov Discord, ne znam, tu je negdje, da, gore, u Discord sam se joinao i rekao sam im, slušajte, imam problem, youtuberi su počeli gubiti neki kanali i oni su rekli, suočeni smo s tim, Amerikanci nam se javljaju, Belgija, Nizozemska, svi su tom phasingu, to se phasing se piše, bro, debeli ne zna engleski, mix. Tako da se sandalice moje i ljudi obavezno pazite ovakvih prevara. Rekao sam kako možete spriječiti to i nemojte ni slučajno, znači nema lake love u promociji, za neke ima, ali ovo je baš prevara teška, tako da nemojte ništa skidati sa tih stranica da ne izgubite, znači ono što gradite možda i godinama, razumijete me. Tako da to bi bilo to za kraj videa, samo da scenu promijenim. To je bilo to za kraj videa, pazite mi se, obavezno šerajte klip da drugi znaju i svim, ako ste neki youtuber, ako gledate ovaj klip, šerajte drugom youtuberu da zna o čemu se radi, da nije ovo samo nekakva zezancija, nego je stvarno prava stvar. I još jedna smiješna stvar, evo da pokažem za kraj videa. Stranice su registrirane sa domenom .su. Ako napišete .su u Google,
vidjet ćete da je to domena najviše razine. Znači, SU je vrhovna internetska domena za bivši Sovjetski savez. Znači, iz Rusije. Sada, fora je u tome što ta domena košta 98 centi godišnje. Znači, to je ništa. Inače se domene po 5-6 dolara mjesečno plaćaju, a ne $1 godišnje. I logično da ruski hakeri, jel su škrti, koji svi mi, bravo, debeli izređaju sve, logično da će platiti $1 za $5 za 5 domeni i poslati scam mailove svim mogućima. CloudG, ja mislim za Balkan pretežito bilo, onda ovaj Nerozek, tako nekako .su je bio za Ameriku procijenjen i tako su mnogi ljudi nasjeli, a mnogi ljudi su se izvukli. Snimam ovaj klip samo da upozorim sve vas da ni slučajno tom prevari se, znači to je takva prevara i to je stvarno glupa prevara, jer vi prvo dok uđete na tu stranicu, znači ne smijete ništa skidati, to je number one pravilo. Vi dok dobijete promociju, tražite striktno MP4 video, reći ću šta god hoću, ali daj mi MP4 video, nema mi tu davati da skidam neke programe, jer razumijete, ali onda se i u situaciju morate dovesti da to isto i ljudi, vaši fanovi moraju skinuti da probaju to. Morate doslovno provjeriti adresu vlasnika stranice, znači ne može se nazvati, doslovno ovaj iz CloudG-a se nazvao i fiktivni lik iz neke serije, mi bi bilo ime i prezime što je meni smiješno bilo. Gmail.com, to je sve scam, znači scam da ne može biti veći scam, teška prevara i obavezno pazite na domene, znači Sovjetski union domena, to je nešto znači cheap scam i samo, ne znam, moraš lakomjeran biti da povjeruješ u to. Evo, ja sam danas se čuo sa Čofijem i pomogao sam mu da riješi, znači da se skloni tog virusa. Ako ste vi u toj sad mogućnosti, ako gledate klip i to vam se desilo, odmah radite ono što sam rekao, isključite internet da ne biste bili podležni prevari, a zapamtite, ako imate 2-factor authorization, znači da vam na mobitel stigne obavijest da se pokušavate prijaviti, vi morate ručno potvrditi, ne može vam haker iz monitora uzeti mob i potvrditi. Obavezno stisnite ne, prijavi radnju i ovo, izblokirajte ga i on će prestati to raditi. Napadaju manje kanale koji nemaju 2FA, zato uključite two steps authentication i hvala vam još jedan što ste gledali klip. Eto, jedan edukativni video, izbacujem odmah, pazite se i peace out. Lmao!